خبر جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالوی گلخوجه هستم. سلام. امروز 14 اکتبر در برنامه خبری این موضوع ها را داره. دادگاه عالی پیمان ملی توجیکستان را سازمان تروریستی خواند. اعضای ائتلاف حلنامه را بی‌اساس مینامند. وقتی متخصص در وطن معاش کم میگیرد، ساده شدن قانون تقدیم شهروندی به مهاجران صاحب اختصاص در روسیه کارشناسان توجیک را نگران کرده است. هنگام آمدن بر روسیه آنها باید از جریان تخصصی بگذرند و در این باره حجت داشته باشند. طبق قانونگذاری برای کار کردن از روی اختصاص گذشتن از سرتیفیکاسیون حتمی است. و گوازن سیبیری از چه مرد؟ از شاخهای بریده یا بیماری؟ هلاکت گوازن در باغ ҳайвоноти Душанбе دیگر باره به آثار و اطراف این باغ دامن زد. تا مثلا با مسافه تخمین 100 متر رفتن کلیچه آوردن. دادگاه عالی توجیکستان پیمان ملی توجیکستان اعتلافی سازمان‌های مخالف دولت را در خارجه سازمان افراطگرا و تروریستی اعلام کرده است. اعضای ائتلاف حلنامه را بی‌اساس خواندند. دادگاه روز 11 اکتبر با نشر بیانیه رسمی گفت عریضه دادستانی کل را درباره اتحادیه تروریستی اکستریمیستی اعتراف کردن تشکیلات پیمان ملی توجیکستان خانه کرده از روز 15 اوگوست امسال فعالیت آن را در قلمرو کشور منع نمود. بر اساس این قرار وبسایت‌های این سازمان در توجیکستان بسته می‌شوند و واردات و نشر ویدیو و ورقه‌های ترغیباتی آن منع است. قرار دادگاه عالی توجیکستان به اساس است و هیچ زمینه واقعی ندارد. حکومت توجیکستان عادت کرده است که هر نفری که یا تشکیلاتی که با سیاست غلطی آنها راضی نیست یا از سیاست غلط نادرستی آنها تنقید میکند، آنها را به گروه تروریستی و اکستریمیستی شامل مینماید. پیمان ملی توجیکستان که ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت از انجمن آزاداندیشان توجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اساسیاسیون مهاجرانی آسیای مرکزی و حزب در توجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تشکیل یافته است. دادگاه عالی توجیکستان حزب نهضت اسلامی را سال 2015 ممنوع و تروریستی اعلام کرد. رهبریت حزب که در خارج قرار دارند ایبنامه را رد میکند. رهبران 3 سازمان دیگر نیز از توجیکستان بیرون شده در خارج هستند. مقامات توجیکستان میگویند 2 ساکن شهر اسفره را مرزبانان قرغیز در موضع پل آفتابرویه بازداشت کردند. بایجان بابا حسنов و دلشود کریمов در چراگاه متعلق به قلمرو توجیکستان از طرف سرحدبانها دستگیر و به بادکن برده شدند. قسمی از مرز توجیکستان و قرغیزستان هنوز علامتگذاری نشده است. اکثر بحث‌ها نیز از نامشخصی در مرز رخ می‌دهد. میرزانبی خالقزاد با تفصیلات بیشتر. سرحدبانان قرغیزستان روز شنبه گذشته 2 ساکن جماعت واروخ را در موضع مرزی پل آفتابرویه بازداشت نمودند و به سمت قرغیزستان بردند. این خبر را به ما شعبه کارهای داخلی جماعت واروخ تصدیق نمود و گفت که یک گروه کارمندان ملیسا به این موضع فرستاده شد تا اینکه سرنوشت این 2 نفر را پیدا کنند. دیروز نزدیکان این بازداشت شده ها به ما گفتند که آنها در شهر بادکن در بازداشتگاه این شهر نزدیکان آنها نگاهداری میشوند، اما به اینها اجازه ملاقات ندادند. تنها اون غذایی که با خودشون بردن گرفتن، اما اجازه ندادند که با آنها روبرو شوند. تا حال حاضر درباره این 2 شهروند تاجیکستان هیچ اطلاعی از طرف مقامات قرغیزستان در دست نیست و مقامات قرغیزستان در صحبت با ما این اطلاع را تصدیق یا تکذیب نکردند. نزدیکان این 2 نفر میگویند که وقتی که آنها به شکار به موضع آفتابرویه برآمدند، از سمت تپه کوه 2 سرحدبان قرغیز با سگ و با اتومات کلاشنیکوف آمدند و این 2 نفر را بردند. همچنان که شعبه کارهای داخلی اسفره میگوید در نسبت اینها برای ویران نمودن خط مرز پرونده باز شده است و آنها برای ویران نمودن یعنی که سرحد مجازات میشوند. در حال حاضر مقامات قرغیزستان میگویند که تمام تلاش‌ها را انجام میدن تا اینکه هر چه زودتر آنها را آزاد کنند. اما گفته می شود که این قسمتی که مرزی که این 2 ساکن تاجیکستان بازداشت شدند یکی از منطقه هایی که جانب قرغیزستان ادعا می کند که مورد بحث است، اما جانب تاجیکستان میگوید که این موضع پل آفتابرویه به تاجیکستان تعلق دارد و چرا مرزبانان قرغیز چنین عمل کردند برای اینها ناروشن است.
мирзонабӣ холиқзод гузориш медод. бо вуҷуди он ки масоили марзӣ борҳо дар сатҳи раҳбарияти ду кишвар матраҳ шудааст, аммо сари ҳар чанд вақт миёни сокинони ду тарафи марз баҳсу сар мезананд. аз ҷумла дар муноқишаи мусаллаҳонаи шаби 16 сентябри имсол 3 марзбони тоҷик ва як афсари қирғиз ҷон бохта аз ду тараф чандин нафар маҷрӯҳ шуданд. навореро ки мебинед аз ҷараёни музокироти роҳрӯбҳои тоҷик дар яке аз минтақаҳои Москав дар охири ҳафтаи гузашта бардошта шудааст. давре аз шикоятҳои муҳоҷирони тоҷик ки ба таъмиз кардани кӯчаҳои Русия машғуланд бармеояд, дар бештари вақт ба онҳо маоши кам медиҳанд ва муносибати нохуб мекунанд. ҳарчанд ба эҳтимоли ғолиб дар байни ин муҳоҷирон нафарони соҳиби ихтисос кам нестанд. барои мисол бонки ҷаҳонӣ дар як гузориши наваш мегӯяд ҳудуди 40% афроде ки аз Тоҷикистон ба хориҷа муҳоҷират мекунанд шахсони дорои маълумоти олӣ буданд. Тоҷикистон солҳо боз бо падидаи фирори мағзҳо рӯбаруст ва қабули қонуни нав дар Русия дар бораи осон кардани тақдими шаҳврандии ба муҳоҷирони соҳибкасб шояд ин равандро суръат бахшад. телевизиони настоящее время дар ин бора гузориш дорад. пизишки тоҷик Абдулло Давлатов бар ин аст ки сода кардани ҷараёни тақдими шаҳрвандӣ як василаи хуби дилгармии мутахассисон барои муҳоҷират ба Русия аст. худи ӯ дар соли 1992 аз Тоҷикистон ба Русия муҳоҷират кард ва кайҳо шаҳрвандии ин кишварро ба даст овардааст. фарқ байни маоши табибони Русия ва Тоҷикистон хеле бузург аст. аз ин сабаб бисёр мутахассисон ватани худро тарк мекунанд. то ҷои ман бо мушоҳида аз шиносҳоям медонам, баъзе аз онҳо дар Русия аз 1 то 1.5 ҳазор доллар маош мегиранд. дар Тоҷикистон бошад маоши онҳо аз 150 то 200 долларро ташкил медиҳад. яъне ин фарқияти зиёд дорад. ба бовари ин пизишк фирори мутахассисони тоҷик аз ватан на танҳо ба бартарии молӣ дар Русия, балки ба нокомил будани бахши беҳдоштӣ дар Тоҷикистон вобаста аст. ҳарчанд пизишконро дар Русия низ душвориҳо интизоранд, вале ин мушкилотро метавон бартараф кард. ҳангоми омадан бар Русия онҳо бояд аз ҷараёни тахассусӣ бигзаранд ва дар ин бора ҳуҷҷат дошта бошанд. тибқи қонунгузорӣ барои кор кардан аз рӯи ихтисос гузаштан аз сертификатсия ҳатмӣ аст. шояд аз ҳамин лиҳоз барояшон каме мушкилот пеш ояд. бар асоси қонуни нави федералии Русия, мутахассисони хориҷӣ аз ҷумла мутахассисони тоҷик баъд аз 1 соли кору зиндагӣ дар он кишвар метавонанд соҳиби шаҳрвандии Русия шаванд. қонуни нав рӯзи 2 октябр имсол ба иҷро даромад. шаҳрвандони хориҷӣ ва афроди бешаҳрвандӣ ки дар қаламрави федератсияи Русия зиндагӣ мекунанд, ҳуқуқ доранд бо тартиби сода карда шуда барои қабули шаҳрвандии Русия ариза пешниҳод кунанд. ин ба он ашхосе дахл дорад ки то рӯзи пешниҳоди дархост барои гирифтани шаҳрвандии Русия на камтар аз 1 сол дар ин кишвар аз рӯи касб, ихтисос, вазифа ва ба рӯйхати муқарраршудаи касбҳо дохил карда шудан фаъолият кардааст. ин муқаррарот ба он ашхосе дахл дорад ки то рӯзи пешниҳоди дархост барои гирифтани шаҳрвандии Русия на камтар аз 1 сол дар ин кишвар аз рӯи касбашон ки ба рӯйхати муқарраршудаи касбҳо дохил шудааст фаъолият кардаанд. пеш гирифтани чунин сиёсат дар нисбати шаҳрвандони хориҷӣ дар пасманзари пешгӯиҳои вазорати рушди иқтисод ки мегӯяд то соли 2023 коҳиши табиии аҳолии Русия боқӣ мемонад, ҷое барои тааҷҷуб надорад. ба афзоиши шумори аҳолии Русия муҳоҷирон кӯмак хоҳанд кард. аммо дар маҷмӯъ ба ақидаи таҳлилгарон вазъият аз оне ки ҳаст чандон тағйир нахоҳад кард. бадеҳист ки муҳоҷират идома мекунад ва мавҷи асосии он аз кишварҳои пасушӯравӣ бахусус осиёи марказӣ меояд. барои Русия на танҳо нерӯи корӣ, балки маҳз соҳиб ихтисосҳо заруранд. бо ин ҳама пешгӯӣ кардани таъсири тағйироти нав ба мавҷи нави мутахассисон ва вазъи демографии Русия чӣ гуна хоҳад буд, ҳанӯз барвақт аст. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. боғи ҳайвоноти Душанбе пас аз марги 2 ҷонвар дубора ба мавҷи танқиду норозигиҳои сокинон рӯбарӯ шуд. бархеҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо нигаронӣ аз вазъи боғи вуҳуш барои бастани ин боғ садо баланд доранд. аммо ин норозигиҳо то куҷо асосноканд ва чӣ сабаби марги гавазну шутурмурғ шудааст? Сарангези Наврӯзшо ва Шодмониятим аз боғи ҳайвонот гузориш медиҳанд. ин шохҳои гавазнест ки чанд рӯз қабл дар боғи ҷонварони Душанбе фавтид. марги ӯ дар ҳоле сурат гирифт ки 1 ҳафта пеш шохҳояшро духтурони боғ буриданд. мешавад ки ягон хайфият пайдо мешавад ё ки
ҷои нигоҳдориш беҳад танг аст ба ҷуфтош ҳамла мекунад, яъне зарар мерасонад. мегиранд амура ба лафзи духтурӣ гӯям ампутатсия меякни, аммо аз ҷои муайян дорад, унҷа нишона дорад ки ягон торои асаби ягон раги хунгарда дар ин ҳолат осеб намерасад. این پنجره های خراب شده با گفته مسئولین باغ جانوران آثار شاخزنی های گوزن است. گوزنی که یک هفته پیش در همین باغ فوتید. مسئولین باغ جانوران میگویند محض به خاطر بی‌خطری تماشابینان شاخهای گوزن بریده شد. حالا برخی ها مرگی گوزن رو به بریدن شاخهای او ربط میدهند. مسئولین باغ این دعوا را رد میکنند و میگویند گوزن در پی بیماری فوتید. گوزنی فوتیده چند روز قبل با دو گوزن دیگر یک جا کرده شده بود. اول آهوی مادینه را دیدیم که میلرزد. بعد روبر از من پرسید که سفر بیا که آهوی مادینه لرزیده است. من با شوخی کردم که نارینه ممکن زده باشه، از ترس همون باشد. بعد از این طرف گذشتیم که در درون خونه و هم لرزیده شده است. تا مثلا با مسافه تخمین 100 متر رفتن کلیچ آوردن آهو تلف شد. مرگ گوزن و شترمرغ دو جانور نادر در باغ جانوران دوشنبه در این چند روز اخیر موج ناراضگی ها را به بار آورده است. این حادثه موضوع شرایط بد نگهداری جانوران در باغ وحوش دوشنبه را دوباره داغ کرد. برخی حتی پیشنهاد بستن باغ را دارند. باغ ҳайвоноти душанбе ро солҳои 60-уми асри гузашта сохтанд ва то ин замон босозии зиёдеро аз сар нагузаронидааст. дар ин боғ имрӯз 1015 ҷонвар нигаҳдорӣ мешавад. ин бори аввал нест ки тамошобинон ва сокинон бо гузоштани аксу навор аз ҳоли ҷонварон дар дохили панҷараҳо шароити боғро ба боди танқид мекашанд. аксарият вазъи ин боғ ва шароити ҷонваронро ҳузнангез мехонанд. тозагишон ҳам нағз неста. мебинӣ ки ҳайвоно чӣ қадр шароит ваян тозагишон нағз неста. дар чанд соли ахир боғи ҷонварони душанбе борҳо бо ҳодисаҳои мухталиф дар сархати хабарҳо қарор гирифт. ҳалокати ду мори навъи печон ва марги турсунбой ягона баҳмути зоопарк аз пурсарусадотаринҳо буд. солҳост ҷонваршиносон барои аз нав сохтани боғи мутобиқ ба меъёрҳои замонавӣ ва шароити хуб садо баланд мекунанд ва ин мавзӯъ ҳам дар ҷаласаҳои ҳукумат баррасӣ шудааст. барои бунёди боғи нави ҷонварон ҳукумати шаҳр ҳоло ҷои дигар даромадгоҳи шимолии душанбе минтақаи чорбоғро интихоб кардааст. аммо ин боғ кай ва дар чӣ шакле сохта мешавад ҳанӯз маълум нест. ва фардо дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе футболбозони мунтахабҳои тоҷикистон ва ҷопон бо ҳам рақобат хоҳанд кард. мунтахаби футболи тоҷикистон рӯзи шанбе машқҳои омодагӣ ба бозии марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2022-ро оғоз кард. бозигарони ҷопонӣ ҳам аллакай ба пойтахти тоҷикистон омаданд. қабл аз оғози бозӣ имрӯз сармураббии тоҷикистон чунин гуфт: зиёда аз 100 нафар журналист дар ин толор интизори нишасти хабарии сармураббиҳои тимҳои мунтахаби футболи тоҷикистон ва ҷопонанд. дастаи тоҷикистон дар марҳилаи интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 бо мунтахаби ҷопон рақобат мекунад. бозии даври чаҳорум дар гурӯҳи F 15 октябр дар варзишгоҳи марказии душанбе баргузор мешавад. усмон тошев сармураббии мунтахаби тоҷикистон дар нишасти хабарӣ гуфт дасташ ба бозӣ омода аст. мо медонем ки бо кӣ бозӣ мекунем. мунтахаби ҷопон дастаи хуб аст, серунвон ва таҷрибаи бузург дорад. табиист ки мо ба бозӣ омодагӣ дидем. тасаввур мекунем ки ин бозӣ чӣ гуна ҷараён мегирад. кӯшиш мекунем ки бозии хуб нишон диҳем, мухлисонро шод намоем ва худамон ҳам хушҳол шавем. ман фикр мекунам ки ҳар як мураббӣ, ҳар як даста барои ғолиб шудан ба майдон мебарояд ва мо низ мехоҳем ки 3 имтиёз ба даст биёрем. гузориши комил аз нишасти матбуотии сармураббиҳои тоҷикистону ҷопонро дар сомонаи радиои Озодӣ тамошо кунед. гузориш аз қовозмоҳии ду тим пагу пешкаши шумо бинандагони азиз мешавад. бо ин матлаб барномаро ба поён мерасонем. то суҳбати баъдӣ аз вебсайти радиои Озодӣ истифода кунед. гузоришҳо ва наворҳои ҷолиб дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube дастрасанд ва сайфҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъоланд. тамошои навиди бомдодири субҳи фардо аз ёд набароред. то фардо худо нигаҳдор.